Toi Faatalanoaga ile te foi mai o Faatalanoaga il mai ai o taro whawhiwhianga i le nei tai ao o le 685 radio ma le proklame o le 685 morning show nei tai ao. Good morning, talo wha malo le usu le tātou o tino. Ai o le ua whaatasi mai sui o le lakapiliki a Samoa e pēna o tā ua le teimu sola. O le ua whaatasi mai i a le whionga foi a unasa, tau hei e pēna si le fia le tino o ia mai se foi ia le tournament director ia la ulu ia la ngorena mua mai unasa le tai au nei ai tuai mai la ulu le a patalo mo unasa ma lo se foi unasa nei tai au ia langi ma tai au manuia la ftaringa soalo ia rau e foi ia tolnga taua ia poro fionga foi le owner and founder 685 radio ia vai atu foi le mai mo fa fonga so tatu atu nu ia nai au foi faru penga ia so se fata faita ulanga so se tovine ia me se ole topu foi mai o so tatu atu nu le loa so tatu atu nu to fulava le malana e faili ni yaso wala fa mai foi tai au fo ia Patalo foi le soafa malu Yesu ke viso ni tau fo soalo. Malo se fo malu ia. Malo fo folau. Malo folau patalo fo ile fatono le tamu sanga la kapiliki fionga ya la ulu ia po tuna nei tai. Good morning malo le usu nei tai tuna. Ia malo le se fo manu ia soalo ia piona. Sa no ia nasa ia ole. Ona ia po le founder fo ia le tato. Le tio nei po le radio 685 ia me se foi paanga fo le tato. O tato le tio nei o mai mo fa fonga mai foi tato por kalame ni vai ngatai au ia malo le soi fo manu ia malo fo la le vana o fa sala lau le kapiliki ele mau aso ka ofu alega ke mai tau atu nei ia le te lua malanga mai e lua mai malua ofu vo le amu ia olu ia lenga vo ira so alu mianga e lenga o ngana fai ku ia o e fe mai ngana o ia kinga lue behind the scene ia pila o ofu nga kufa o vo yo ka ko le expose de la vera behind the scene e kai fia langi no ofu mangi no ako ia o funga IC fo ile se o funga o maya na mo le sking o IC ya mankua voi so alo ka ko merenga ko malanga ngi usila e mankua fo ska mola waki pe ya la o la waki de e la me sa lo waki ola e au mai e malanga mela waki ola aku manu tuilangi Alla mo le issue ia ko me fo mo fo skam kuila. Ole ne la mako wo lo no ka ka ngio so alola u mo le mar so mo le mar pe ya la o fa shopping ke I fo skam mo la wakil kaya so le pe ya la ngo kilanga o ngai ngor kali ngalu pe ya la o sale u fi fo so e mo le me fa sare man cosa ere io ako e fa ingi fe au yo so le au isu langa ako sa mo le ma ko o ma fo anga nga lainga fa kanga la wakinga ma wa ko ma le malu e o mangi ma o fulonga ma ko la ma fa ka la waki kongol poko le uta la waki o ma ko ma la kongol ma ko aku ai nga lo ma le lodo fo ida e news e na ma ko yo pe lu e aso pa fa ma ko le ya ko la fa ka la waki ka le se off le se coupe fa ka we se off le fa ka mai le ako mai kong e le fa pe mai ka ko e so off le ato ne joni ya man ko fo ida e sa o nga fa ko asa kawang abi ese me ko kingola wakil kai me ola ala ole awala len fai o makua o amiki ala wakil no ngala fanga o yo ra mai me ala mo ska bola wakil ko bola fai ma ko kala ko ni sa vai mo lo la fai hands up pa ke mi ole ulo ga ko le ngasa e ala ngeska mo la wakil kai fa mai kala ngasa nga fai kala mai kalo fai ska mo la wakil sa umai engelang ya pe ola o kilo nga ngo kari nga ngo ala imo le mangi leo ave o ka vai ya e wila ona e foi citato Faatalanoaga o mo mai au te lo la fatu le no lo sa vari mai la uluma na sa wa le wa fa nga solo tato tournament liki per sa le fa mo ya fa tai so alo mo le manoa ya sa le
o vai so tona ile sa a matai le tatou tamisanga ia po le vai so mo po le round 1 ia o le fa mo le ia i balu vai so tatou tamisanga ia o la vei tonu ia le tatou pool games ia fa ta se foi matatou playoffs ia fa solo toi tatou finals ia o le tae o so la tae o tatou round 2 ia o lo fa nga solo il tatou malai le Apia Park ia pio le fa fitau lina le sa mai matatou la kapiliki o le malai tu langa tau malai ia ona tau vai lava tau sa ile lava se malai pio le po masan ye tau sanga o tele o le tatou malai lava le loto pale malisi ia sa fa mo fai e tatou tau misanga pita yani yo ne tau sanga iwa o ese foi tu langa o ia le malai a loto pai malisi ale lawa tau fai lava fa nga solo tatou tau misanga le tatou malai la Apia Park. Okay. O le e fia ni au il tamisanga. Te minis fu lua au. Mana ia so. Ia vai vai la i pule lua, ia tai to ono le pool. Okay. Ia, te role mai tau mai le tunu usa posta pilungo le Facebook page le tatou le tio ia le results po fai ungo talonga nei le stona in se mai tenei ia le foi sa tuina toi mo le tatou choa. A fai o le mai mo mai o le lungo le page le 685 radio le tatou choa. Ia mo le faatalanoaga ino talonga i le aso tai au ia ai le pena lo sa no mai na sama la uru isi vai nga ta u le tamisanga nei fa mo mo ia e ta u le tamisanga nei o fa mo le ia o lo ia foi nai por kalami foi o mo foi na fata tia a mai ata tamisanga nei o na fa nga solo foi le tatu tamisanga foi le o masan ia ta u le Islands of Origin ia pa mo le vai tau o kuso le fa mo fata no le Islands of Origin ia a mai elo le Islands of Origin ia ona o ele fa mo le wa fa lo mai le fiong president ia fiu ia le fata no le malanga le tatu residents tour residents ia ele po malai lo fato ato e mau le sa vono e to e malanga tato to residence talu mai le malanga ya wai ya wa pe wa wai la vale sa fai ma malanga tato to residence ya le wa suono ele sa ngatai la vono la le lo am fai na fifile fo ni se vo tato alum fa na o ta alu tato to residence ya mo le talonga di fiti ya pe no ya le tamisanga foi le Pacific Bowl ia po le Pacific Championship lo fa nga solo tono New Zealand mo stadi al Pacific Bowl la le fa pe fa tonu tono fiti le la ma wela va no tato to residence tala malai e talonga il Pacific Bowl mana io eu te lo foi eu se tau ile leile mo nei tato local player sari unasa ia sa o le so alo pe o tulanga le wa sa ua sa no foi la o se avanoa whaau leo leo wa toi anga i maima toi tatala le whamalama lea mo nei o tatou local players si le fia fo i le tūlanga o le lakapi o ma le mea tau tālonga i nei teipea o le o fesili le sia o fiti na teimi fo i le na no lenga o mai le au fo tapatamu si fia fo tapatamu tau te fitu bia la o le liaising officer nga tapatamu ia ma fa so ave ma le uso ia le tala le uso la mea pi kura isia fiti fo le tulanga o 7 sa e o tala le uso ran fa you know what para the talent in Fiji is, is next level. And how do I put in simple words? Okay, but you know the poro. Yes, but the body of the poro, that's the talent in Fiji. And you know the neck of the poro. Okay. That's your opportunity to get into the national team. So, o le winga langa, o le kalingi kongo o fiki. O la se kalingi, kirika. But o le hawangoa ke alu sama imea. O le, you know, sauri fang, kirere fang. Miki roi rungu fa mai. But the neck of the poro, that's your opportunity to get. Mea ngā me ke wai, ka ke wai lea ua fiku. O ia afiki nga o superstar le piki mai o le winga na tala to mai faftai o le to wa fo na o tato local players ia mo ia pe o no le la ve fo mo na tato uso o la i fafu ia pe o le no le o te lo o le charity o tato au o le la titiro e fo pule no tato local players mai le fa pe o le angata i le no le pinta o la ulu
i fiti o le ia pe le na foi malaine tu langa foi o le foi fo ia le management foi por execa le lakpili ale o titilo foi le fianga presidente ia malaulau inicia va noi fa foto le tamisanga le ni tau sang al mesilim tawa o le wa ia talo nga moni tau sang e se me foi le se pathway mo nei mo ta tolo kotuna men se fa ngaso ia sa le ia ai o te lo foi la se te mi o mo fa la lo le talo nga le tatu to Samoa ia ai o ai fa nga tau o le tamisanga le fa ngaso lo nei le alu taia o ni au le leio ia tamisanga nei lau ia pateso alu ia ole ele o ia lava au masani o tatu tamisanga ia pe o ia le sampino de lato sanga malisi apena foi au mai tava o Bulldogs ia o apia pergudas ia au masani lava na o fai lava no fa au le lato tau sinio tatu tamisanga o le fifianga ni tau sanga ia o ia nei au fou ia o ina ele mai au le au mai safata do te fanga safata le o mfai foi ona o fale mai foi tatu tamisanga ile ngata lea ia o le au mai atua ia falfa po ano ma foi falfa kings ile ngata lea o au mai ana ia o fai ngo le Broncos ia pe ona ia fou na lo o mfai ona o fale mai foi tatu tamisanga ni tau sanga mana ia o se tūlanga mata ina le na yeile le vai aso mua le te ni so alu talonga mua na tala yeile tamisanga sa tala le talonga le va malisi o champinho tau sanga le te ma le fo den ta uela ana e pe yo langa maru World Cup wa maro ana fa inga malisi malolo malisi talonga mua na tala e tamisanga ai lu ia ele au foude le Broncos ia champini o le matau sangalente o tau ti o atu pas au kia le ka longa le umi o le o tau sanga le fanga solo nei tamisanga nei ono va yaso ia fa popolo la ia le ma playoffs ia fa solo to ia valu dei va yaso mana ia o no winga lai o mautu e fia surprise money o le fa le mutupele ia mo vai ngo li mafi o le price money lava na mo le piona fa la wilo fo le te mo sola ia li mafi le price money fa le mautu lava na mo le champinho ni to sang vai fo likiringi kupe nga kere kupe money is not a problem money is not a problem yang leia le il fo longa the problem is no money the problem is no money money or no money we move slogan masangi nga lik mana ia te o le tau mau atu le ia mata sanga tamai tai por sa ole ia o tai ole ama tai fo ia ta longa tamai tai okay na o le lua lava au i fai ona ristala fo tatu tamisanga o le au le Titans ia mane au le Striders ia o tai ole le ama tai la to fo tamisanga ia o lo tam fai lava le e to vai fo ia le tamisanga tai au mana ia sori ia wai pi ole mele we nei tamisanga e o fo iso sta longa la ma so se vai ngal me ale ole ava no tusa ioi e te tau ana ia le ava no mo tamai tai la to ia wa le fo tatu mori mawina le mawulu no le sao tamai tai to no le tatu tunu ioi e sa o le tūlanga le i le tūlanga fo i o le wo o ia i lau langia ma te minei wa i le gender equality ia se lui tau o ia titilo me tau lia waso lai pe pauar me ta titilo i o talonga o la kapi tama ma neti polo i teine a o mele wo kau ki kilo koe pe ua kau ni lifa o malakapi lifa la kapi ia pe o faku kuanga i le neti polo pe o lau onga o kulanga wa ma losi me ale sa o le unga inga i le o la kapi temini le tuo tamaita ia le voitaro te mori mawina i tamaisanga ia NRL State of Origin wa ia fo ia au tamaita i le State of Origin a o le levo vo ila ta alo ila tamaita i fafu a o le levo tatu mori mawina so le tele fo ia o alo whanau tamaita i Samoa ma le Pasifika ta alo mai au nei so le mana ia malo whaafitai o ai se vai ngata o tamaisanga nei tau nalo whalau loma lua ma o tatu o bino whaafitai ia o paune se vai ngata o mwhai ona ma whaonga whani lau i o nei tato sponsors ia ana le se anoa foi le so ani me o tatou paanga ia ele mwhai whaona whatau nui tatou tamisanga ia o te whiwhia whaalo atu nisi o tatou paanga mwhai ona
so tau au foi matatu lak piliki ni tau sanga ia piona iai le IPFC ia pol sifa ngata leo le SAP ia le fionga ia mua ia mali company ia SAP ngata leo ana rau Samoa ia pena fo ile vai lima ia pol le tanoa ngata leo le toa gas pena fo ile Matt Newell ia mali Jack Skate Foi lá i kalap, i club level. Ia tulanga foi na le ana lo le ngal due o ia mini lalu i aonga. Ia le ala ile ana o te mini mala to foi mata fai yo mo le unga ingala mo le o tato la kapiri kini so tato watu. Ma nei ma lo. Ia te lo vo la o mana fili pule no o au ia wa ke o na sa yo fitu. O te mai tai por sa le la. ia na foi muito foi lo pasi la sai mele ile malanga le tau sanga le mau tino tu fa wow Io e pe o resi assignment le ale usa un tu ia o World Cup. Ile pe o le anga o le o umang fa tatia uma me i tau sanga le o resi tu ta o le o ta longa fa tu tau sanga nei a soalo. Leango ile vai pe qualify ile au fetu le World Cup. So le sina tulang tau i tau sanga nei ta longa fetu. Okay. I tauna ona manuia ngalanga qualify mo le World Cup. Malo fa tai tele mo le avano nei tai au tala no ai me se le avano le tato di tio fa lau lo ai fo ia tato ta longa le tato so tai pe ia pe o fo lava ia so ai manu tele lo fa nei aso. ia va pena le fionga so Faftai, alo faftai foi mo lava no wa tu ina mai o te loe te le lava ia pokala me foi ma fo fuanga foi tato ritio. Ia faftai hoi lo nganga ia te so tau au ma tu mai foi lo tau au. Ia wa lava le tau tu ina ma le ngalo inga foi so tato la kapiliki pe ona e foi ne vai tau. Ia manuia foi lava singa so tato atu no so se faiva foi so se vala wina. Ia manuia foi le tau fai ungo le famna tuino se lau tau sanga abele io una nei o le fa pio la alo atu la to por Ese lu tike o avangoa ese o se kasi makaika o te lo ma tu de la me tulanga foi na le ula fala ma por mula ia esa por fala ma ula mula ma tap tap o nga wa wali se la blanc o tulanga le tulanga le ta o mai tau tia foi tu langa o le lango foi mar sangi mele tu no pokala me aveli ia ai tu la lo tu foi ia fa pia foi la fia na nei ma tau mafa ma tang fia foi na malos ia tau tu ngar sanga le mu ia o le vasa ila va tu langa fa la tau tava ona wale le ta to o wala le o wala ne vai ta ia manuia tele ni aso ia soifua mai manuia ia manuia fo lo aso o na wa mai mo fa fo mai na tino le tana ranga masui o le la kapiliki e pana ye ia unasa ia ma la ulu nei tai au to mo se isi tana ranga le la fo vai aso mo fa la lo ino fa unga me so le tuo la vai aso tano tamu sanga o ne ngalo le api pa le aso tai au mo mai mo fo ia le mano le tatu tatu anga i fa ve fianga nei tai au e va sa ia tano tana ranga ma le programa le 685 morning show toi fa wa pa o mo tatu fa ve fianga nei